Jammu Namuk le Kampur in Karasai rang to New Delhi service Rajdhani rail le sai in Sudavangin vo in Khan sai pasari anthia rela chuang khwal jin thi le hliamero an omlo Northern Frontier Railway to China Thailand danin tukin Khan Guwahati atanga kilometers a somni parukvel la Jammu Namuk Kampur sectiona sai rang to New Delhi service Rajdhani rail hian rail kongalo sai rwala su'a rail chuang te hi rail dangason ni in rail chet swal na hi seng hoi mekania rail chet swal na wang hian Guwahati paltlang tu rail som pakhat chu cancel ni in rail dang engemaw zat po kong ti dang lam ngalani rail ina sut zinga sai pakhat Nitliam te chawa upa chu adin hmun athat lawa wangin Kaziranga Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation panpuyani a asama hian rail le sa in suta wangin wanduai na hi alo thleng photo a tunna ya rail wangin sai somria chuang anthitoni in report chen khata tarlan ani Zamole hurher na lam kai hnoi video post wa awangin OTT platform somli chuang ti to pani Parliament Classic Truth Meka Zonet Cable Union Information and Broadcasting Minister Dr. L. Murugan Chuan IT Act 2000 Section 67 le 67A te IPC Section 192 le Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 bots ya meithia te za omna ti borban thein na te Zamole hurher na lam kai hnoi video an post wa awangin ni kumkhan OTT somparia ti top sak anni thule kumina OTT somni panga ti top sak anni thu asoi Union Information and Broadcasting Minister Dr. L. Murugan Chuan mipuima a post wa chi lemchan le kai hnoi thil dang te hi Cinematograph Act 1952 Noya Thunei tu sang Central Board of Film Certification hian uluk taka avil reng thule Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 Noya heng OTT tetan hian in kai shwaina felfai tak zam ani thu asoya until photwa turte chu no pang le en thechin kumbithia tarlang masatura ti anni lain he in kai shwaina ngai poimo lo le dan bo chenon te chu shemzel anni tur thu asoi Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran Rammason ni tuma India kong Zomeka Ramchunga til siam chwa na lam ngai poimo atul thu asoi Voina 22nd convocation ceremony of Symbiosis International Deemed University Pune a manpuina a Union External Affairs Minister hian Rammachop chu tlole sangtak huap zo takakal puitur ani thu asoya Rammason Viksit Bharat ni turin Ramin kong azomeka chalai te chu mathlir ti hlotling tu le ram kai shwai tu anni thu asoi Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan rammasoni tura ramin kong azomeka sector shang technology capital le investment lam thur bing ani thu asoya hemiatan hian thil siam chwalama tranlak atul thu le thil siam chwana lam ti changtlun chuan rammason na thui tak ashil thin thu asoi Uttar Pradesh Indian Bank cashier pakhat chu chengnoi za somriat pangale account za chuang ti chingpen thu baya dam chung lungin tang tura shemani Uttar Pradesh Firozabad Indian Bank cashier Jay Prakash Singh chu Additional District and Session Judge in Thiamlo Chantirin dam chung lungin tang tule chengnoi nga le singa choi turin ashema Jay Prakash Singh ba ka hiana thurwal pui mi pangate chu kumsom chung lungin tang tura shem anni Indian Bank Jasrana branch door to mi engemaw zatin an poisa dalu zat le account na lang zat in millo an mu chwa nuwa branch head Tarun Kumar Bishnoi bultumin kumin March thakhan thubuai hi zialu ani a niza somsari pahni chungin thubuai hi chinfel ani Eruk na thubuai wanga lungin atang mek Pakistan Prime Minister Hlui Imran Khan le anupui te chu eruk na thubuai danga wa in Khan kumsom pasari chung lungin tang ture shemanni kumsang ni somni pakhat Saudi sarkar atanga thilpek don kai thoya dan bo chat na thlengei ni a alana wangin Pakistan Special Court Judge Shahrukh Arjuman chuan wa in Khan Pakistan Prime Minister Hlui Imran Khan le anupui Bushra Bibi te chu kumsom pasari chung lungin tang turin ashema Anchung thu hi vo in Khan atan mek na Rawal Pindi a Adiala jail apwanzar ani Pakistan Special Court chuan Pakistan Prime Minister Hlui Imran Khan le anupui Bushra Bibi te hi kumsom pasari chunglung in tan na baka Pakistan poisa chengwei bel chekhat noi som rukpali choi ve turin ashema Hetu bayi kumsang ni somni pali azyalu ni in Saudi sarkar atanga thilpek andon hi sanaman to lunglu le rangkachak klereute ania dananga state gift repository azyak lut lava an shalawangin thu bai hi siam sak anni
Nakumin than puyata na inpuat sa mek Bangladesh mi puite chu tharum tho na le poi khoina thlen zonga mala lo turin United Nations in angen voina thu chwa asiama United Nations General Secretary Antonio Guterres chuan Bangladesh tual chung boruak so sang mek chu poyati thule hemi vuak veta thalai shwai tu Sharif Osman bin Hadi ka lumani chu poyati thu asoya Bangladesh sarkar chu thil thleng chui chianga tual chung boruak so sang mek ti zia omna tura mala turle mishing dingna chanvo ngai poimo turin angen ani Bangladesh thalai shwai tu Sharif Osman bin Hadi ka lum ani chung changa Bangladesh mun sang sanga mi puilung oilo pungkho min lung oilo na anlan tira wangin borwa ka sang hle a Sheikh Hasina thi tura chung thu rel sak ani nuwa India sarkarin Bangladesh thunei tu de na ahlan mai lo awangin tun kar tir lama tangkhan tual chung borwa khi arit to hle ani International Monetary Fund in Cyclone di tu awanga chiana na men lo tok Sri Lanka chomdol na turin US dollar magtadwai zang hi paruka puk tir don International Monetary Fund thu choi na tarlandanin Rapid Financing Instrument kaltlangin Sri Lanka chomdol na tur hian US dollar magtadwai zanghi parukruwa manani a hesum hi chanchuan na thona te chomdol na le mi pui har sad na to mek ti zia omna tan manani dona hetirwal hian Bangladesh IMF atanga Extended Fund Facility kaltlanga US dollar billion hi point pakwa apek rulet na hun tiampo chiat na thlen buak veta ti top ani awangin nakum thlenga po sei sak anni thu tarlan ani Tunaya cyclone di tu awanga Sri Lanka a chiana thlenga khan mi zarup somli pathum anthi a hliam sang chuang omin mi maktadwai chuang hun himason ni in leimin le tuilian wanga in kalpo na chiate kolpetha le tuithiang limpek chwana khaila ka wangin mi puiten har sat na men lo antok mekani ni zung chapna manga kolpetha megawatt som pe chwat thei Tenzol solar power plant chu in khan chief minister Pulal du aman ahong Social Welfare Minister Pilarin Puyen chalai tam tak rui lo awanga hom sang sanga enkol nga ya an chu Mizoram tan lo na sa takle ram mason na ti chuan op tu ani thu soi Jamuna mukle kampurin kara sai rang to New Delhi service Rajdhani rele sai in sulwangin go in khan sai pasari thia rele chuang kwal sin thi le liam ero an lo Erung na thubuai wanga lungin atang mek Pakistan Prime Minister Hui Imran Khan le anu puite chu eruk thubuai danga bo in khan kumsom pasari chu lungin tang tura shem anni Khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani